Biyag ti tao. Naimbag ngal daw kada tayo amin. Itagon daw ay sagutan da kayo iti sabalimanan apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Ante Feli. Ne, Carla, kaanakan. Si kamat kayam. Uwan, auntie. Naimbag nga oras mo. Umayak man. Biyag. Ay, ala, sumrak ka kaanakan. Apay ngagsaksangit ka. Pinapanaw naktasawa kanti. Sana na nagpagpakita kanyak. Ha? Apay? Nakaramid ak ngamin iti basol, auntie. Ha? Anya basol kaanakan? Kababain ko mga iba ka, nga masapul amaamuan niyo. Pagbabawyak tinaramit ko, auntie. Nakadispal ko ak iti kwarta iti kumpanya nagpayak. Aniya? Uwan, auntie. Naidarumak nga nakapiansaak. Gapoy tinaramid ko. Naibabain ti asawak at pinanawan nak. Aniya? Awan sa bala pagkamangag, auntie. Isada kayo tinapanunot ko pagpatulungan. Tamo yung matngawlila ko na damang. Sige, agnaad kalaang dito'y balay, kaanakan. Agyaman na, auntie. Nakasingsingpat kayo talaga. Nagadu tayo dito'y balay, bakay. Saan tayo nga umanay dito'y no pag naidam ti ka nakam dito'y? Tulungan ta kuman ni Carla, takaasimut, lakay. Adda ni tatang kinanang dito'y balay apakpakanin ta. Kasano daytan ngay? Lakay, saan anasaya at dagim imot? Tulungan ta kumati ka anakak, pangaasim. Ay, sapay nakaaramid gayam iti basol. Sa ita, pag naidam dito'y balay, filay. Kasano no makita dagiti pulis dito'y balay, kit mairaman tapay. Okay kanon ti amin. Nagpiansa kanon. Kahit kasanaod no makaramid manan iti saan anasayaat no pag naidam dito'y balay. Nagbalbaliwan ti ka anakak, lakay. Uhu! Ammom nga raw. Amin tayo, adakarbangan ng agbaliw, lakay. Jak lapat siya dayta. No nailasag ti tao ti madi nga aramid na. Saan na mabaliwan dayta? Saan na may kat? Ay na, di mo kumamot pagpapadaan na amin at tao, lakay. Ikanta kumamot iti gundaway ti kaanakak nga agbalbaliw. Awan nga min ti sabali apapanan na. Tanatay mo't tanday di tatang nakabsat ko. Masya nakiti ka anakak. Hey, mala, makambo ka. Basta saan nga agar aramid iti maday. Tasyak amismaw ti mangidarom ken kuana no agkamkamalay. Di kay madanagan, auntie. Jak to ulitin ti inaramid ko. Nagbabawya kong dayjay. Wen ka anakan. Ipakita mo kasano ti panagbalbaliw mo, wan. Wan, auntie. Ay, wan. Ala akong dagiti murang yo. Taglaba akon, auntie. Ha, kalkalpas ko ang nagdalos. Isong aglaba akmeten. Ay na, nakababain kan, Carla. Kaya't kayo atulungan, auntie. Tapno adamot serbitik adak diti balayo. Masapul atulungan kayo. Nay, kita am tiwalit mo. Idulin mo na yung bag, filay. Tanay, delikadaw. Ne, apay, lakay. Ang mga numatakawan ta. Kitnay, addag tatakaw asimbang bay dito'y balay. Ha, pagatapam ti ka anakak, kasta ka de. Saan na maliklikan ti agatap? Ta nakaaramid iti basaol. At na posibilidad na nga garamid tumanain. Ay, nagbalbaliwan ni Carla. Nga ta, amum nga minan niya, bakay. Dagiti kakasta klase ti aramid. Sakit dagitan. Narigatin na maikat iti may sa tao no nakaptan iti kasta. Lakay. Isungawan kasta agannad filay. Kita am tiwalit mo, wine. Amin na napapatagabanag dito'y balay. Ta mga numapukaw.
Kaya hindi mo ikoy-kuyog, pagtagilakwan ta. Mga takawin na ti koleksyon niya. Ha? Dublian na daramidan. Nawatam, Filay? Saan agaputa ka anakam? Kit mamatpati ka, dagos kinkwa na. Umatangak man iti bagas, kabsat. Mano akilaw, kabsat. 5 akilaw. Tay nalukneng man abagas, kabsat. Ay, daytoy. Daytoy tinalukneng. Medyo nangina. Nalukneng daytoy. Sige, ikanak iti 5 akilaw. Mabitlaing, kabsat. Tamangalak ijay unay. Apay nga iti unag nga, kabsat. Dito yan ah. Ay, pang-display lang na kita, kabsat. Sumot lang talaga ijay unay. Iso mabitlaing. Tay nakmangala. At to'y tinaglakwan ni tangal daw, Filay. Inkanto agibangkaw ni ti kwartata. Ne, aduman ang tinaglakwam iti bagas alakay. Ay, kitwin ah. Apay ano siyak tagbantay iti pwesto. Awan kasta kadakkel ama koleksyon ko. Uwit na tan nakapoy ka nga, glakaw. Di mo ti agayab iti customer. Siyak akit tayo ba kamin nga glabas ah. Ha? Agurnong taki di nga agurnaw. Agpabak nang ta, bakay. Anyat katang, kabsat. Kwa. Apay nga itay nagatang ko abagas dito, kabsat. Nagtangkin may. Kung naman naluknag, nagtangkin may. Sapay nagngina. Anya, nay. Ang mga nusana dito'y tinaggatangan niyo, kabsat. Ay. Saan ko nga ugalit agsaor? Sigang araw, tay kimatanga, kabsat. Saan nga ro da siyak? Apay ay ang ipapilit yaw. Ha? Saan ko nga ugalit agsasaor kung naklang arudain? Apay, di ka makawawa. Inak mangipasa iti resume, auntie. Barang makastrak ako niti trabaho. Ha? Anya at trabaho ti ap-applyam ngay kaanakan. Sales clerk iti may sa mall, auntie. Kasta aya. Wen, auntie, makatulong ak matlangan kada kayo no makastrakak. Ay na, saan man anay tati panunutam? Mababay inak ngaminan kada kayo kani uncle. Jakmat kayat angag na nayon apapakpakanak kada kayo. Ay na, awam mo't problema kanyak kat. Ay, pasensya mo ni uncle mo, tanumaminsan. Tila maisawsawang na. Makapasair ti pa nagsasauna no daduma. Awan kanyak dayjay, auntie. Mawatak ta makipagnanaadak lang diti balayo. Ay, pasensya ka na talaga Awawatam ko malatan ti ugali ti asawak. Wan, auntie. Awan problema kanyak. Di kay madanagan. Ay, anay ko. Nasakit ti ulo. Kanay. Ne. Apay ngay nanang. Nan, dapadapon kayo man. Ne, nabara kayong agpayso nanang. Jay siyamat pan nakarbis ko iti kalman, iti ayan iti masitas. Ay, sige, mabitlaang tenak mangkita iti tumaran nyo apara gurigor. Apay, Filay. Aggurigor ni nanang. Anya? Dayta ngamin kay, tanang pasangbay kay, ti malas dito'y balay. Anya ka di mananday tanga ibagbagam. Kitwin, mate. Malas, di ka anakam. Naarbisan ni nanang. Ay, sana rason dayta. Basta damalas dito'y balay. Iso nga, sakitin ni nanang. Anay ko. Ay, nagsakit ti tiyan ko. Anay. Apay, mate, tatang. Nagsakit ti tiyan ko, anak ko. Ay, sos. Day tuyang ti bagbaga. Agsakit tay samot amin ay. Gapoy ti malas sa simmangbay dito'y balay tayaw. Di kaanakan ni Filay ti malas sa simmangbay dito'y balay, tatang. Idi awan pa'y da dya, babae. Awan may tiagsakit dito'y balay. Namapay tangay, akas to'y matay. Adala siguro na kan ko, wanay kontray ti tiyan ko, anak ko. Ay, saan? Talaga kidi nga da simmangbay, malas dito'y balay. Daita, tinalawag, tatang. Lakay, nagbalbaliwan ni Carla kunak lang arudan kan ka. Nagbabawyan nan tinagbasulan na. Ngamapi akas tapay laang tikitam kan kwa na. Pagbalin payan amalas ti kaanakak. Kitagpay sumay. Amok Kaanakam, dahil babae. Iso akas talaunay ti panangisakit mo kan kwa na.
Di mo kumamot pagpanunutan iti dakas ni Carla. Tawan mo't madingar aramiden na diti balay. Ay, papanawam na dya, babae. Tapnoawanin ti pagapapaan ta. Anya, Tapnoawanin ti malas dito'y balay. Kita man, agsakitan da na ng kintatang, gapo iti kanakam. di mo sawan ti kasta. Tasan lang ay ta mapasamak dayta. Ha? Di mo kumamot pagatapan iti dakas ti kanakak. Nagdakas laun iti pagkitkitaam kan kuana. Papanawam nga minag dito'y balay. Tapnoawanin ti malas. Auntie, ada kadwa kasi mangpet. Ni Marky. Nobyok. Marky. Ni Auntie Feli. Naimbag nga oras yo, nana. Kastamot, barok. Ala, sumrag kayo. Ala, agtugaw ka, barok. Agyamanak, nana. Auntie, umay makisarita ni Marky. Tagkasar kamin. Ha? O nana, kidawag ko man ti pamalubos yo. Tay kasar ko ni Carla. Kat, ada kayo dayta, Noanyat pangadeng yo, makaamo kayo. Ay, bariyak na tata. Bariya sa asawa, Mike. Kitnuintid kaon, baraw. Awan mo, tata. Sa nga ribaw, jay kwartam. Sana ya, binariyak iti 750 pesos. Ay, hindi nakulawin, Ti ko nam lukon na. Hala, pumanaw ka. Tamangan nung makabil ka. Pumanaw ka. Ado ti customer ka. Basta inted kon ti bariyam, period. No kasta, pumanaw kan dito'y balay, kaanakan. Wananti, takasta ti kayat ti asawak. Yawid na kun ijay lugar da. Alakot, adakan ka na ita kaanakan. Sapay kumatag na nayon ti kinaragsakyo iti asawam. Ang umay kanto kumalatag paspasyar dito'y balay. Wananti, namnamaan nyo dayta. Nasaya at may tapimanawan na dya ang malas. Isutin ng isang bay iti malas dito'y balay. Awanan di tao dito'y balay, ngam pagsawampay la iti kasta. Kitang pa'y sumid nga isutin ng isang bay iti malas dito'y balay. Hinaramid nan iti naminsan. Ang mga nusan lanam naminsan. Ang mga no namin adawn. Iso delikado akadwa na jay. Makaakar iti basol na jay, filay. Nalahuston. Awanan ti ka nakak ditoy. Iso asardeng am kumamot na padpadaksen tiliklikudan na. Saan ko apadpadaksen? Tapudno amin nga ibagbagak. Pudno mo't ang nakaaramid iti anomalya. Isakit mo pa ilang may kit agdadata lang arudan na nagbasaol. Ay na. Di mo't laging bagan dahil ta uyak mo lakay. Mano abula dong nga uyak ka. Ay, aging bantulat ka. Di mo mo't kaya tagpa-doktor. Ang damit magatang agas. Saan na masabol na doktor? Manon nga agas ti ginatang mo. Ngam di ka mo't laging bagan lakay. Ay, aging bagak tulat ta. Ni alala. Ay sus. Daramat kang timbakwar mo. Hapay ngay. Ay, bagay mapandan dito, doktor. Ala. Inta nagpatikap. Lakay. Ado tinaduktalan ti doktor asakit mo. Adda kanupay lang kanser mo. Uy niya raw. Diyak pa'y kayat timatay. Filay. Ay, agararag kalakay. Adaas iti Diyos. Diyos ko. Pakawanin nak iti at nagbasulakin ka. Nudusak na ito'y. Gapo iti panagsasaor ko iti padak at tao. Pakawanin nak kuma. Kinapudno na. Nagsasaor. Pagtagilakwan ta iti bagas. Ado ti kinuskusit ko. Aniya. Tulungan na ko mga agkararak. Tapno ikan nakpay ti Diyos. Sikundaway ko nga agbalew. Pagawalan na ko maapo. Pagimbagan nak. Kaya't ko pa iti agimbag. Diyak naman na kasto ti masang petak. Masakit mo't gaya man ni Uncle.
Ay, Juan Carla. Agduduma asakit ti kimpet ka ni uncle mo. Iso anakapsuuten, kimutungan. Uncle, agpaimbag kayo Addo ti tulong ko kada kayo, auntie, uncle. Naimbagla paggatang yu iti agas ni uncle, auntie. Ay na, agyaman kami, Carla. Talaga kasapulan mi ti kwarta itatanagngina dagiti agas ni uncle mo. Carla, agyaman ak iti tulong mo. Kat pakawanan na kuma, kinapudno na. Siyak, ti maditaramid na. Banag apagbababaw imbagbagak amalas ka, pakawanan na kuma. Lipatan yun dayta, uncle. Napakawan kayon. Tikit di pa naging bagyo ti panunutan nyo. Agkararag kayo. Paglakas ti ugali, nalabit, dusa kunday ito'y. Ay, lakay. Dakkel ti asi ti Diyos. Di ka mapukaawan, itinamnama. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag. Ti tao, insurat ni Jenna Almoite, agiyaman kami.